Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian ba ula penbena banbu khajna 8% nyakimar kibawan na India sha Amerika. U Presiden ke US u Donald Trump ula Khyrwit ting ya ke India. Haba kentho ya ke India ba Russia ula ong ba umpatiaw ya ke jinga de jong ki artli kiri bat ba ke yok akot jong ki artli kalayap bat ke India bat Russia kila benang Pynhiar lang ya ke yok akot jong ki. Ngampatiaw ya ke ba ke India kale bat ke Russia ke yok akot jong ki artli kiri kalayap bat kila benang Pynhiar lang. Ke US bat ke India ki don ke khayi ke peteng ke batang khendiat Henry ki khajna jong ke India ki long ki bahe palat napadeng ki bahe tam ha ke perthei. Kum juru ke Russia bat ke USA kim da dan than ki kam khayi pateng napadeng jong ki long utram ha social media. Kani ke jingkran jong president ke US ke long hadian shisngi baula penbena ban o khajna 8% ni ki mar ki bawan na India ringkat ke jing penshitom ki mar ki bathiet ke India na Russia. Ken mau kat ba ke India ke de ke parlok jongi ngidon tang khendiat ke jinga de ha kalyang ke khayi ke pateng namar baki khajna babu ke India ki long ki bahe palat napdeng ki bahe tam ha ke perthei long utram dak ba pendam ke jinga te akular ya dari jong ke India bat ke Russia u president ke US u laong ba ke India ke juthiet ki babun ki tiar shipai jong ki na ke Russia na 12 dang kathma ha Ukraine ki risap ngi ki leken tho bun sien ke India ba ka thiet ke umpnyang jong ke Russia. Hadian ke jingpin bena jong utram halor ke khajna ba 8% ke sarkar India ke loong ba kala shimkhya ke sarkar India ke loong ba ke India ba ke US ki la yakran bandon de ke jingate akular khayi pateng ke bahok ke bayahap bat ke bamintoi lang ha ke khandiat benai baladap ngidang yai ne ha ke jingthmu ke sarkar ke bu jingmut bha banyada ba ken tiu ke jing bha jingmyat jong ki nongrap jongi bat ki nong sengkam sengjam ke sarkar kan shimkhya ya baro ki sinjam badan kam ban pin skam ki jimintoi jongkari jongi kumba ka long bat ki weipat ki jingate kular khayi pateng kan thop ke comprehensive economic and trade agreement bat ke United Kingdom laong ke sarkar